Muraho neza abakunzi ba Ruco TV mugira amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize ino si ya rurema dutuyemo, abari muri Afrika, abari Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije twifuriza kugira umugoroba mwiza wo ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Tukaba tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turabwira uko imurenge bifashe uyu munsi nuko bimeze, situation hariya ku mirongo y'urugamba uko bimeze. Mu mitamba turaza kubabwira uko bimeze, turakubita mu rurambo ndetse no mu bibogobogo. Aya makuru tugiye kuyavuga mu buryo burambuye, ntimucikwe rwose kugira ngo amakuru yacu aze kubageraho uko yakabaye. Turasaba mwebwe mutwumvishe bwa mbere cyangwa mudukurikiranye bwa mbere mutarakora subscribe cyangwa sabone, kwihutira kubikora kugira ngo amakuru yacu azajya bageraho ku gihe kandi mu buryo butabagoye. Mwebwe mwamaze kuyikora turabashimiye rwose, muri abantu b'ingenzi, mukomerezeho kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho umunsi ku wundi. Turabakunda kandi tubifuriza ibyiza ibihe byose. Muri studio muri kumwe na Runezerwa Eric. Reka amakuru yacu tuyahere hariya mu Minembwe, hariya muri Haut Plateau, muri kuri territoire ya Haut Plateau. Uyu munsi hariya mu burasirazuba cyangwa mu majyaruguru y'umujyi wa Minembwe habyukiye ibitero bikomeye cyane, ibitero bikurikiye ibindi biheru byabaye ejo ndetse n'ejo bundi, kandi ahantu hatandukanye. Za Rugezi habaye ibitero, za Mukoko habaye ibitero, kuri Pwenzero habaye ibitero ndetse ibyo byo hasi, ndetse n'indege za Gakenke. Murabizi ko indege zarashe ndetse zirasa n'amazu arimo n'abana barakomereka benshi, abantu bagera ku 8 barakomeretse bivuye ku bitero bya drone. Leta ya Kinshasa yakomeje kurasa hariya mu mihana ya Gakenke, cyane cyane hariya kwa Rutaganda, kwa shefu Rutaganda habaye ibitero bikomeye cyane bya drone bisenya amazu ndetse bikomeretsa abantu, n'abandi benshi barahahamuka kubera ko ari amabombe ni mabi cyane, ni mabi rwose, arica, yangiza, iyo atakwishe arakwangiza mu mutwe ndetse akagusigamo ikintu cy'ubwoba ndetse nihahamuka. Akaba ari cyo cyane kigenderewe, kubica batabica bakabahahamura. Minembwe ikazabamwe abantu batakigira umutima, bahahamutse bishwe n'ubwoba cyangwa bishwe n'izo drone za Kinshasa ikomeje kurasa mu baturage. Rero muri iki gitondo cyo ku itariki 26 hari saa 11:40 aho ngaho nibwo leta ya Kinshasa ifatanyije na leta y'u Burundi, ifatanyije na Wazalendo na FDLR bagabye ibitero ku bagabo birwanaho cyangwa ku ngabo zirwanaho arizo twirwaneho, ingabo za MRDP ndetse na AFC. Babigabye saa 11 za mu rukerera, ubwo basanze amadubu n'intare za Sarambwe babiteguye kandi cyane, bari babiteguye neza, cyakoze basanzwe biteguye. Umwanzi tivyamuhiriye rwose, n'umwanzi waruturutse za Bibogobogo ndetse na za Baraka. Murabizi ko hariya hari ikivuko Bujumbura direct na Baraka za Bibogobogo bari bamaze gukwirakwira muri iriya mishasha yose, kuri Mugera, za Kizura, aho ngaho kwa Murima, Mutambara, mu Rusuku, aho kwa Marungu, hose iyo za Kanguri, Ikirumbi, hariya hose bari bahuzuye rwose, na hariya za Nagiheri, mu rwego kugira ngo babashe kugaba ibitero hariya kuri Pwenzero, hariya kuri Mukoko na za Nyaruhinga ndetse no mu Rugezi. Murumva ko bikomeye cyane. Abarundi bose ngaho igisirikare cy'u Burundi kimukiye hariya muri iriya mishasha kugira ngo babashe kugaba ibitero mu Minembwe. Iyo ni wa mugambi wa leta ya Kinshasa wo kugira ngo usenye abanyamurenge bari hariya, babice, abasigaye babahambirize ngo babajane i Rwanda, niko bazabivuga. Bavuga ko abanyamurenge bari hariya ngo ni ba infiltré, ngo ntago bemerewe kuba hariya gusi wabo. Rero ni muri ubwo buryo bohereje ingabo nyinshi, zirimo Wazalendo, zirimo FDLR, zirimo igisirikare cy'u Burundi cyinshi cyane ndetse n'ibitwaro biremereye, harimo n'ingabo za FARDC n'izindi zitwa za Hibu. Abo ngabo ngo ni za ngabo zizi special, zizi kurwana cyane, ngo nizo baba bashize imbere ngo zize kurwana na ingabo za MRDP twirwaneho cyangwa AFC.
ubwo rero izo ngabo zose zarazamutse ziva za Bibogobogo ziraza zikambika hariya hafi neza kugira ngo ziza zihora zigaba ibitero. Murabizi ko ejo bundi bateye hara muri Mukoko babanjirijwe n'indege, ariko ingabo za MRDP ntizigeze zishakanya. Indege zaraje zirarasa, noneho bategereza barabo hasi, bashitse babasamiye mu kirere, barabakubitagura barabavutagura babitsa hasi hariya neza kwa Marungu, barahunga. Uyu munsi nivyo bari baje. Tubutse ko drone yo ibiri hariya mu kirere, tiziva mu kirere cya Minembwe, yabaye mahwane, yabaye umuturanyi rwose yitaje, nibwo abanyamurenge bikanga, ariko kuza kwayo tikikiri igishitsi, kandi abaturage bo Minembwe bamaze kubyakira, nubwo babuze uko bagira bariyakira. Nukugenda wireze igukubitiye ibomba nuko bikarangira. Rero nuko bimeze. Igisirikari cya Gisegeti cyangwa leta ya Gisegeti nubwo buryo cyangwa irimo guteretamo abaturage ba Minembwe. Rero ivyo bitero byaje uyu munsi, ariko ntibyigeze bibahira rwose. Basanze ingabo zatwirwaneho ziteguye, ziri maso, zibategereje mu buryo zabasamiye mu kirere, zirabakubitagura rwose, zirabirukankana, zaruhukiye neza inguri niho bitse, niho babikije, kuko uva kuri zero hariya uzawikira inguri. Babirukanye babitsa inguri. Hari bamwe barikwavuga ngo bafashe ngo zana Giheri ngo zahehe, ariko nta makuru ntaramenyekana, kuko n'umundi nayo makuru tuba twayabonye ku ngorane, kuko kubona makuru iri ya ruguru Minembwe biragoye. Ta umunara wa Vodacom warangiritse turimo gukora ayo makuru, nuguca iyo ngiyo ngiye yapanya kuvuga ngo yabone biragoye cyane, ariko ayo twabashe kubona nayo ngayo. Babamanuye barabitsa rwose, kandi babashoboye, kandi babishemo. Abandi bakomeretse ndetse n'ibintu byinshi babitaye. Iyo ntambara yabayemo iminyago myinshi cyane. Murumva ko ingabo za AFC M23 twirwaneho ziriteguye kandi ziri tayari, zimaze iminsi ziteguye umwanzi. Tubitse ko ejo bundi mu cyumweru cyashize nibwo babirukanye hara kuri point zero, kandi bari barahakambitse bahamaze imyaka n'imyaka, barahimbye imyobo, baragize gute, sikananswe kuza gusa gutera, nta mwobo, nta cyicaro hafite. Ndibo batsinsura hariya. Abaturage bahumure, abaturage batekane, abaturage bagira amahoro. Mufite ingabo zibarinda kandi zibarwanirira, kandi zizarwana zitsinde uru rugamba. Bavuze ko binyuze muri Koloneli Rugabo, yaravuze ngo naho hepfo muri tuzohagera, tuzohabasanga nimukomeza kuza kudushotora. Nimureba nabi aho ngaho hepfo muri tuzohabakura, naho nimugera n'ahandi nimwongera kuzamura umutwe tuhabakure, kuzogeza tubagejeje ibaraka. Uwo niwo mugambi uhari, kuko ntago bakomeza guhagarara ngo bakomeze baterwe. Bagomba gusanga umwanzi ahari bakamukurikira kugeza imizi yiwe bayiranduye, kugira ngo bagabanye ibitero ku baturage, kuko abaturage barabangamiwe cyane kandi baragowe. Ibitero bya buri munsi, amasasu ya buri munsi, indege za buri munsi, ni ibintu bigoye abaturage, kandi biteye n'impungenge kubabarinda, kuko abaturage bahora bumva amasasu buri gitondo na nimugoroba. Biragoye cyane. Rero nubwo izo ntambara zabaye, activite mu Minembwe zabaye rwose, abahinzi bahinze kuko bamaze kumenyera, baragira inka baragiye, abandi bakoze ibyabo, abanyamashuri bagiye ku ishuri, abamotari biriwe hara mu muhana bakora activite zabo, gahunda zose n'amaduka yarafunguye rwose. Intambara barazakiriye, barazimenyereye, ni si ikintu cy'igishitsi wabo, nuko ubuzima bubi bamaze kubwakira, bamaze kubwisangamo, ta kundi no kwihangana. Rero nuko urugamba rwagenze, umwanzi yakubiswe kandi cyane, yababaye, yakubiswa hababaza. Rero nta nubwo yigeze aza ngo atsinde urugamba, kuko ubu nyine ibintu byose byarahindutse. Urugamba rwaracuramye, rwabacuramiyeho, nibo bafite ibibazo, nubwo bihimba ubwinshi ndetse na support ya leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi, ariko bakomeje gutsindwa kandi bakomeje gukorwa n'isoni, n'umundi zizabakora. Rero abaturage b'abanyamurenge bari hariya bihangane, nubwo leta ya Kinshasa yasinye kubamara, ariko ntizabamara. Ntabapfiriye gushira, kandi ntabaremewe gushira, ntabaremewe imiruho, ntabaremewe gupfa. Tuzabaho kandi tubeho neza, kandi tubane nabo baturanyi bacu batwanze, babitewe na leta mbi,
y'amacakubiri y'urwango, leta ifite ingengabitekerezo ya jenoside, ingengabitekerezo yo kureba amazuru ndetse n'imisaya miremire ndetse n'igihagararo n'amazina n'ururimi. Iyo leta izatsindwa ku mugaragaro, kandi ibyo ngibyo tuzabyina intsinzi ko yatsinzwe. Ngayo nguko uko bimeze hariya ku mirongo y'urugamba, nuko byifashe. Urugamba rumeze neza, ruhagaze neza, Amadubu n'Intare za Sarambwe bahagaze neza rwose, bahagaze bwuma, ntibasinzira, ntibahunikira, kubera ubwoko bashinzwe kurinda no kurwanirira ndetse no kubupfira bibaye ngombwa. Nuko byifashe rwose, abaturage duhumure. Ikindi kiri hariya mu Minembwe kigoranye cyane ni network, ni rezo ya Vodacom yacitse. Biravuga ko ari ibibazo biri tekinike, ngo umunara warishaganyije za Fizi, ngo umunara ngo wagaburiraga uriya ngo kuri point zero ngo urishaganya, ngo bituma ngo network ibura. Ni kuba mu kubivuga, ariko biragaragara ko ari ubugome bwa leta ya Kinshasa babikoze ku bwende, kugira ngo abaturage bo mu Minembwe bongere babe mu kizima, babure uko babaho, ubuzima buhagarare, dore ko ibyo bari bateganyije kubakorera bisa n'ibyananiranye. Kubikisha amasasu byarananiranye, kubikisha indege nabyo biranga, kubikisha inzara binyuze gufunga inzira hariya za Mitamba nabyo ni nkaho byaburijwemo nuko byongeye kuba, kandi ariko nabyo ntibizabica. Noneho bahitamo kugira ngo babicishe ikizima. Abari batunzwe n'abana babo bari hanze ndetse n'inshuti n'abavandimwe bari hanze ya Minembwe, nabo babure uko bagira. Murabizi ko Minembwe yagiye mu bihe bibi by'akaga gakomeye, noneho abantu batungwa n'ababo bari hanze, inkunga zikava hirya no hino kugira ngo zize gufasha abaturage ba Minembwe. Ibyo byarabaye kandi byarafashije. Rero leta ya Kinshasa yakeneye kugira ngo ibyo nabyo bihagarare, akaba ariyo mpamvu bahagaritse iminara ya Vodacom kugira ngo abaturage babashe kubaho nabi. Cyo ni kibazo gikomeye cyane, kuko nta matelefone, nta muntu uhamagara undi, nta muntu ugira gute, kandi amatelefone murabizi yari yarabyoroheje rwose guhamagara umuntu uri ku runundu, uri ku kibundi, bikoroha kuvuga kuba uri Gakangara ugahamagara mu Gahwera biroroshe, urubanza ukaruca. Kuba uri kuri Muriza ugahamagara umuntu uri ku Kivumu biroroshe rwose. Murumva ko ibintu byari byoroshe. Rero kubona umwanya wo kuzerera n'izi ntambara za buri munsi baja gukemura imanza, murumva ukuntu bigoye, ariko bizashira birangire. Ibi nabyo bizarangira, n'ibindi byararangiye rwose, n'ibindi byararangiye byari bikomeye kuruta iki ngiki byararangiye. Rero twizere ko n'ibi nabyo bizarangira. Kindi kibazo kiri mu Minembwe ni drone yabaye ikibazo. Drone rwose yabaye umuturanyi w'abanyamurenge bahariya. Ni ikintu kibabaje rwose. Leta ya Kinshasa ishinzwe kurinda abaturage ivuga ko iri muri CCLF, ndetse uruhande bahanganye ariyo AFC bo bakubahiriza CCLF, ariko iriya leta mbi y'abagome y'abicanyi y'abashinjashinja igakomeza igahoza abaturage bo mu Minembwe ku nkeke. Drone itabahaye amahoro, tibosinzira, tibotuza, tibogira amahoro mu mutima habe na buke, kubera izo drone zirirwa zibazenguruka hejuru. Murumva icyo kibazo ukuntu kiremereye rwose. Tugomba gusabira buriya bwoko Imana ikazaburengera yonyine, kuko inahi iyi leta ndetse n'amahanga tibafite kubumva habe na buke, kandi bafite no kubarengera, tibafite no kubakiza, ahubwo ubutabazi bwabo buzava ku Mana ndetse n'abana babo bonyine gusa nibazakiza uriya bwoko buri hariya mu misozi miremire y'Umurenge. Rero Imana yabwo izakomeza ibane nabwo, kandi izabugirira neza uko biri kose. Rero reka dukomereze hariya muri teritware, cyangwa hariya muri Bijombo. Bijombo si teritware, ni groupement ya Bijombo. Hariya naho hakomeje kubera imirwano hariya mu Mitamba. Mu Mitamba kuba tahazi ni imihana ihanamiye Uvira, iri hejuru ya Uvira, urenze neza gutya ikibira cya umusozi wa Kiziba, winjira ikibira wahita urukira mu Buhonde, wava mu Buhonde ugatambika uja mu Mitamba. Mu Mitamba n'umuhana wegeranye na za Gongwa na za Bugogoma na za Kwibijige, aho hakurya ni ku Muramza, za Kajoka, aho ngaho uwo muhana ni uri aho ngaho mu Mitamba, niho hari ingabo za MRDP cyangwa za Twirwaneho. Rero ibitero biva hariya hasi ku Kirungwa bikomeje kuba byinshi cyane, bitera hariya mu Mitamba
ku rwego kugira ngo bongere bafunge ziriya nzira kuko bahoze bazifunga kuva kera. Murabizi ko hariya hahoze isoko ariyo yagaburiraga abanyaminembwe ndetse n'indondo mbere batarakupira abanyaminembwe. Iyo soko rero iyo bashatse kugira ngo bongere gufunga ntikareme, niba ngombwa bafunge kandi iriya nzira yo ku ndondo bagabanye za Rurambo n'indondo. Murabona ko inzira imwe isigaye za Rurambo ugahuruka iriya ihuruka ku ndondo, iyo nayo barimo gusotera kugira ngo bafate indondo bayifunge Minembwe ije muri blokisi, kandi akaba ariyo mpamvu bakomeje kugaba ibitero. Ingabo z'abarundi ndetse na FRDC na Wazalendo barazamutse ku bwinshi cyane, ariko nabo amadubu n'intare za Sarambwe bari hariya ntibaboroheye rwose. Buri ko bateye barakubitwa, buri ko bateye barakubitwa, kuva batangiye ntibaratsinda na rimwe, bari mu kubakubita kandi bakabababaza cyane. Akaba ariyo mpamvu n'ubu nyine bataratsinsura ingabo z'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Indondo irimo abagabo, indondo irimo intwari, indondo ifite ubutabazi, indondo irimo abasore babyitangiye kandi babishoboye gusubizayo umwanzi ndetse no kumukubita bakamuhasha. Abaturage bo ku ndondo bakomere kandi bihangane, bahanahumure kuko umwanzi yatangiye kera ariko taco azabatwara habe na kimwe. Indondo irarinzwe, indondo irimo abagabo bavuze ko bagomba gupfira ubwoko ndetse bagapfira gakondo, bakazayigwamo bakayibahambamo, aho kugira ngo bahunge umwanzi bamwerekeza ibitugu, abarasi ibitugu. Rero ubwo intambara yo kwirukana za ngabo z'abarundi zose zijya zagiye ziramanuka zirahunga yarangiye, bakagenda bagasiga Minembwe gutyo, ntibazongera kuyikandagiramo kandi ntibazongera kuyitabara, ntibazongera kuyiyobora. Bijya byabaye ibya nyuma, ryabaye irya nyuma, ahasigaye bagiye kwiboneraho rwose kuko imigambi iri hariya inyuma ntago yoroshe rwose. Bashatse bakomeza bakiruka bagahunga kuko ntago bizaborohera. Iriya misozi kuzayivamo hazavamo wo kuvuga amakuru, ntabaza bapfa ngo bame bashira baburi wo kuvuga amakuru, hazasigara bo kuvuga amakuru gusa. Abandi bizabaho kandi amako murabyumva kuko ntibizaborohera kuva hariya muri iriya misozi yo mu Mitamba ndetse no ku Ndondo. Reka dukomereza amakuru yacu hariya mu Rurambo. Mu Rurambo habaye operasiyo nubwo itavuzwe cyane, ariko biravugwa ko habaye operasiyo ikomeye. Hari abasirikari ba Hibu bari bazamutse baje ngo kurasa ingabo za AFC M23 twirwaneho hariya mu Rurambo, ariko ibyazibayeho yabaye operasiyo ikomeye. Bahuye n'abagabo bazi kurasa bamudahusha, ba Spiderman babandi baza barasa urusasu mu mutwe gusa, baza barasa umutwe gusa kandi bakawurasa nabi, hahandi rwose bakurasa tunasambe tunavuge n'ijambo na rimwe. Abo bantu barababaye, bahuye n'ingabo zikomeye rwose, bahuye n'ingabo zikomeye zirabakindagura kwiri. Simbivuze cyane ariko namwe ko murabyumva. Hanyuma mu mujyi wa Uvira umutekano uracyari mukeya kugeza n'aya masaha. Kuva Wazalendo inje muri uriya mujyi kugeza n'aya masaha, nubwo byitwa ngo leta yaraje, ngo ubuyobozi bwaraje, ngo FARDC yaraje, ngo bande baraje, akajagari ni kakandi. Bafite akajagari, babuze imiyoborere myiza, abaturage tibagisohoka. Abaturage no kuja guhaha no kugenda yirese kuko abazi ko atagaruka. N'iri joro ryakeye amasasu yarayavuga za Murongwe, yarayavuga za Gasenga, yarayavuga hehe. Abaturage nuko amabikanga ngo batewe kandi nta kintu cabaye habe na kimwe. Rero baba banatewe, gutegwa n'ibisambo ni gutegwa, narimzise nabi, baba batewe ibisambo, kurasana kwa kundi kabisa, bamwe barasana imbone nkuru, abaturage bakagira ngo wenda hari umwanzi wabinjiranye. Rero mujyi wa Uvira kuva AFC M23 iwuvuyemo turatekana habe na buke. Ikintu gigaragaza ko hakenewe ubutabazi bwihuse. AFC irakenewe mujyi wa Uvira kugira ngo isekirize umujyi, kugira ngo ibintu bije ku murongo, kuko kugeza n'aya masaha ibintu byanze kuja ku murongo. Kindi ko baritegura kugira ngo batere, nabibabwiye mu gitondo. Rero batangiye gutera kuko ibitero birakomeje. Murabona mu Mitamba ko bararwana, kuri point 0 ko bararwana, kuri Mukoko ko baratera, mu Rugezi ko baratera. Igihe cya CCLF
cessez-le-feu abatayizi ni agahenge, ni agahenge k'intambara kugira ngo bahagarike intambara mu gihe gitoya, basuzume uriya mushinga w'amahoro, bakaba bahagaritse intambara mu rwego kugira ngo banze baganire, ibiganiro bikomeze. Rero igice kimwe cyarahagaritse intambara, cessez-le-feu yarabaye ku gice kimwe, AFC yarahagaze rwose kirimo kurwana, ikiraterwa ikitabara. Abandi nibwo basumbirije, nibwo bashizemo imbaraga zo kugira ngo batere cyane, nibwo bashizemo imbaraga kugira ngo batere, mu gihe abandi bahagaze babujijwe kurwana, ibintwaro barazirambika, abandi barazegura batangira kurasana, kandi bakoresha ibitero by'uburyo bwose, indege, intambara zo hasi, imbunda, intwaro zose nkuru nibwo bazizanye, ko bararasa mu Bitamba, ko bararasa kuri Point Zero, ko bararasa muri Mukoko, ko bararasa mu Rugezi, indege nuko za Sukhoi, indege za drone nuko buri munsi, kandi ngo ni cessez-le-feu. Murumva ko amadubu n'intare za Sarambwe batazabyihanganira, bazageraho bababyukana, kuko amadubu n'intare ni ibintu bitari byo kwirebangwa, si ibintu wopfa kuza gusa ngo uze ukuje kose ngo urabishaganya, ahubwo biza binabanza bikanasuzugura, ariko byahaguruka bigakora agatendo. Rero ako gatendo turagategereje, kandi turagategereje rwose kugira ngo ibintu bije mu busawa, twongere twumve kundu Gisegeta azongera kuboroga avuza induru kandi ngo bwe. Oya, ibyo ngibyo ntibizakunda, aho bazafatana n'undi bazongera kuhava, kuko barahavanwe baragenda baremera. Rero kongera kuhagaruka bakongera bakavuga bizaba bibaye too much rwose, kuko nibo bakomeje guharara. Rero reka dusoreze amakuru yacu hangaha rwose, mugira ijoro ryiza, murara haryana. Turabashimiye gukomeza kudahwema kudukurikirana ndetse no kutwereka ko mudukurikirana. Inama zanyu turazikeneye rwose, haba mu gikari, haba hano kuri YouTube, turazikeneye rwose. Mukomeze mutugire inama, ntari biryacu. Rero mugira ijoro ryiza.